Yup matie kabino, la kelia ye. Sam's Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kimukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, noa pora memite. Lokum ngom kuku mingom kiti kwere kumbet ni James waberu kawachi ni Lara ngom tima tek netika explaining imoni kongwa dukchen bore. Yes, lok mara wo beri parliament umian wa maukelo project ni gipenyo en la peny mapol ni project eni konya chuli ni matika kwanyo ngom malach pian ka ini choa project umiere cho tien lok mawego project erinyo kin ma initika kelo neni don lobo ni konyo kelelwa eno empe obero gila gammo pian eno wachi ene choyo gingero kwa ni gen gebero group padana mage choyo ginge tika wachi ni do private sector nyojo dul mukene me kero porata mo miero don gingero wachi gamente beneti iye chirung dul mapol umio members of parliament gi wan ma wa a local government ne wa no ni la gam pa umien wa mo cho project petit mabe an lok mu lo redong la woni kong project ku chungo ko na machiel ka cho ko bibere ga ruot la wi rodi igulu manolo tela mi achuli duchu mi argo bien go bere iye umien wa mo cho project enu bien u lok ni machuli mi ario ene nying APG matie cover letter erono nyoy book ma mega muchoeni o miaro kwa nyokong pien members of parliament mi achuli gi pegi nge e project ereni mi ade ene nying la dit la wi rodi mi achuli gi kwa nyoko pien la wi rodi e donc twinye ton i lok en mo neno nyeti kartachi ma tek dong loy weng ko beri en ma biro ni alors que prime minister mamege umiyo message bene ki kwan kong nying ere ko kenyum now pero matie ene la dit robert ngoma weko project o bino la wa tiel o ma ko ngom pa chuli ko wen pian ka iri cho project mana cho project wan kiri chwan iri ngel lo kene ni bitimo gen mage luoni pilot study i kwanyo project chwali sub county mo achie me ma be puto o kono ma pia o kono pa ko tie e project ma ki joine ma chel de well de pangom nyo chais pangom ka no e propose ma la de go choya wa do ni ngom ma mer ki non ki ya chuli ti ngom eka million piare wa bero eka million piare wa bero tonna bo ngwan no ka do ngom million piare wa bero tonna bo ngwan ti ka a ke ko ngom pa chuli no chuli don ki ngom rumane ka iri mero ngom mako duju mate ya choli districts no ikwana kono la mo kit gumpa de agago gulu noya indo tika kwanyo e million rario ya bero tonna bo ngwan no Mugisha any pay tamane kitika wajini PM karma pol any tamma mega chala kiengang ma dano poleginer ma ngeni bene pobo yomo e choli mo kan makati nero kumbedni ki wajini acholi pe ka teach ki ngom mero ki nong yo mi teach ki ngom donc kelo kumbe di project mi nena kitiyu ki ngom pa ngayo gok an mana tike jomo pero mede ko kanero pa ngata te ko mano ba no po nero ka kar ma ti e vot pen kamo kene kitika mi support kedano kitika mi tractor kedano wa banu tiere because actually ke kwanya joma ge ya
ke kwanya bien ma churi yang fu kere ne e cha woni pia ke cholu tum no wano tika ku ke chema we ine nano wano fu ma nok ento ta ken lokene pa wa twaro tik ke ngom ma mewa ke mi trapta ke dano no ka no ngin ngado mo ni ti wa pa ro mo ti kwanja mo na wen endo dong no dok kwa okay pa donc ko bedene ko nan ma madong na ne ta ke mo launching ngom eka 320 elip mia de pia la rio elip mia de pia rio ne peta me ke kwanya ya chole wen ke wadane o chake guru amoro noya gi pagaye pen ngom peye a ke bien pa de ne lokriye pa de bana la wo pen ki parliament la dit como yene pa de be donc kwa nye o pian gi no ni ngo lokriye e umor bana peye manyota ngom eka 320 ne kitika kwa nyene ki la mo kiti kwa nyene ki kitgum kiti kwa nyene ki agago no ka ina na chais me ngom bura gago ko bete korma jong tika yedo dano korma jong yeste me kon ke loen wege a yele kim korma jong ke a chuli magi ke dano tak beru peacefully ngom matiene ki fu kere mo be era ka we ko beru ne an we ne kero biun pa korma jong be me cha ke no kitika facilitating we dano dire we ngom dong we ke na ngom kino amiro wachit ngarmo e matika neno program ini kumbeni gin matika karke ya meni tam pangara chel kit matikwede tam mamegwa chalwando tv watika nani discussion mirbeti ento po ramo suffocating tam pangara chel ke matika karo kwede chi eni mirbet gemati yes James nati wajimone pero pangat mawajo ni achuli petiga tit ki ngomi no pero ti wingat eruni ai pitian lokeni kakiduju gichere magiberi et population pa chuli nyo welgi pedok dit tutwal we ko ginero ngom gilaj achuli tiyu gi ngom wiye abero pabi kwan weng mi achiel vuwa magen gi gwako gi kwanyo yem gi ye mi ariyo kanya gi lego no legi ye madong gi chwa ko piara bungwen piar bor ya bungwen mi adek kanya gi fu ye mi angwen magi gwako dok mi fu pe mwa mo ke ko ngom mai wor gi kwok ka gi tomo pi gi ye mi abichiel kanya gi yubo ore ye gi beru ye charo pacho kirung mukene eno ka ngara agi chiem nyoy kaka mukene chere ya churi wai na churi peti yugi ngom mai dong pange parie ngom wati ka tikere eto mindset pa jore el gitamo ni ngom pa churi ni wew mier gi chip grofa we ko pongo chere pa jomu kene mu ni we ngeni wana ti yugi ngom no any don't love James that is development development is it is a process woro mot pe woro jujor ke wati forcing chito o reteng yo donya ka dum yeri kan ana penye ba ko be wano tie at kan at ene wano tie kom ti mo pol ko now ngara mo tige to no be mo chako yako kom ma wan po beri ene pe ngo pe ke bien me kadu be ngome ki pengi char ka mer kom me kanya bien akad won penyu ni kom ma won po ber po ke tiga be ene wati na no tige excess kanye nyogo pis exit wa ke rupin ka wa wona yo ye chai mene nyo wela di ma wan mer wa chet kere no ber ko tet wa benefit ngom ma wan bi no ki ye wa no o cha ko wa tene o wa na wa ber ki pena we ne ngom ma ka ke project no ki kuma be an a ke bot wa nyo awa ne en ko no ma cha en ngom me ti ye as a di ma do ngano me la penya ne be no po me te gamo ne pien en bana mero gema be en dong macharo en ngom magangi unyo ngom pakakagi unyo ngom mamege pa en tawni pilotia na ya nyim o meo ekati na okay eni tika tikere utiyo ke mege wen afoyo jomatika neno Wando TV atamni ni omunyo duana tien bana tie matak pia mini wen vulu ke keneti set watamani pira tek lock gang ke chogo ka ke chogo bana pike chogo ni pm down ke twin marach ki chogo gang weke neni jim mukene otere chera bero ma James owajoni James ana neno ni ichera bero ni watike pero mateno ikine ene tongo yen marach kumbe watika lwenyi wa mero gwako ngom ento wiwa willo ni ngom mo tika gwako ben tiki natural resources mo kene mono mero bene ke gwake tongo yen watiako kining yoli yes. In you are the speaker of Lamwo la dit apart
gin mapire tek ene ni yen kartaj do bino ko gebot honorable minister Beatrice Anyoa ma en abere gi kumala ma mekwa ucho kartaj pi Uganda ko choklo ento peroni ti northern Uganda meto yen maraj gina petek la wo ma jama wana ti ko council ma mekwa mo heads of department nyo ko kiru tij ma mege go beru pen madungu no kartaj eni ucho church meneno ni kartaj eno o sub counties ko weng ento eno ni peramo piem chik ma wana mo ko chala resolution pe karma polo beru pol wadwa ko lok botgi ni me joko jeme eni ko dong matwal ene gina pire tek gi yop gi ma luoni ordinance ma ko lokom environment ma ko lokom gwa ko ngam ma mekwa ci wakaro ke chalo district council gi kelo Kampala gi ngiyo ie kaw dok den obidoko ordinance nyo chik ma tek ma district o moko wek kit tim me baleo ka bere wurumo wanu ki ko kit bene gumenu ko bere don watie meneno ni council mi Acholi ko lo bere pen wo maja aloko gumera speaker menoya cha mo ke no speakers o dujo mi Acholi ge deputy speaker ge clerk tika bere pen meneno ni mok me gwa ka bere mu rumo wa ki jimi mu kana pe ko mama Acholi wa bere wa mo ko chala Acholi we ko chung ma tek man ere gin matie bo wana tika yele ye do kit bere gumenu chek ma don wana mo ko ni wa yabu tiji ye law implementing officer alo DPC mama kwa me ya Acholi gitika tiji ye ento inuni maka eno magitika tone giloki jo magitoni bene doke ruam gitie mukere level gi met ruam metera dok dit no loy pa DPC kagi mago chimma pol biro ka biro bot DPC wek makao kar ento ko bere man logo ni la mo watigi track ma wa mago ma roma boro madong instruction biro gi bon minister donc pe kar ka kamo gi bichwale court wacharo dogo revenue locally raised revenue muchoro konyo ko muchoro ma wana tika chokane ge i district ma mekwa gen gutiyo ento ibinoni kwa kwero don lobo ento ba dek don lobo mati destructive manuero lwa ko be en ma logo ni kare ma papat ka initiero la mo giti jwar kulu ya gor gi kanyo kene mege wa mago agi central ka wengitie gi puru nyanya gi puru kabe gi puru ngo giti charo ne chuk wana ti gege aka tiel ento pero watie pe bal environment pe ni kwa ngom mo ba no tien lok bene pere ma kwa nyekele lwa okay afo James amero dokken e lok pa president Yoweri Museveni na wo ma obedi kiruhora o mi tam ita nywele mi Uganda wachini gin matek mi neno kit mo dor ki ngom ma megwa ene ngeyo tij mati ki ngom mi achel kit mo bede lokere kanywan ki ema kwero ni ngom kati eka Pierre Beach o wego bet Pierre Beach ngata mero fu ki ye kenyu ana fora dek Mugish fora ngwen ini fora beach no we kom Pierre Beach ko mi achel fu do fora de abichele ken ko mukane wote top kirana ni wajini mai wachini ke kobo porni ki cherma ki bedi yeni tik wachini Acholi no miro pego bet ki la ko tam mi chapo ngom ki bena pokko ngom pangeyo challa tela tamiti kwe nyo ngoma ini wajo e lokum lokala tela logoni neno ni wagwa ko ngom wa ngom ma mekwa wana twero gwa ne kuman pien ka ini neno pen chik me Uganda i Buganda kan gitie ge pen chik mage luoni Mailoland gidon wati gi leasehold wati gi freehold no parude ento ma mekwa ma ya Acholi ni customary ngom pakara now ngom pakara ere ge gwa ni ning local government land act wajo ni ruodi gine ge gwa ngom eni tunu pak muru land act mage moko nyo chik ma ko lokom ngom me Uganda ko lo ento wan chala Acholi ngomo miara wana tim me gwa ngomere ngomere wati kere
entro ti chemo wa yu kero mi wati I widiro mi achiel pen chik me kal kwaro paruot nyola wi ruodi o karo kere ki Acholi nyuru ni ngom customer lan pegi charo maka ine ne ngom ber ka time chuchuak ki ngom en madano ber ka wilo ne ni wengi duaro ki chien ki wajo bon ngat mo wilo wegi ngom en kaka ai chi to gam chien gi bon ngat ma charo borini su charo ne tek entro paone pegeo pa ngom en ni no gi no customary land certificate mada winyo ni no karatat en me customary do we sub county maka duk ala chiel guno karatat erini itwaro kwanyo karatat mamigi iluo kir investor mo ke ken biru kwanyo gun medo ka ngomgu we onong chente gitwal lutiene gang kwan pien pero mado di wan matek ene kwan matiga lagi nyo wa doka ngeji ye chikye ni watigi ngom ento tiche umier ko wa nong karatat me gwa ne pien ka wa we ko pen chik wa de umier wa be ke karatat customer land certificate kadu wa be kere ngom emi no wa investor ma initwero no ne kirma bienu ka tiki ekas piera rio nyu piera dek petwero donyo ka karatat peke man gina piera tek gi wan ken wa tela Acholi wa ye umegi wa magiti chale Gulu City umegi wa magi ai lao umegi wa ma ai central kitmara nena wajo ni mapege kwanyo ngom gichero ka tichkere gimi guti gi ngom pien ka pa ngom ene gi bori tiyu kere kita ite karne gitika tichkere ni dano furu nyimbora limu mwa chiel ka ge ko ino ke achiel no ge wila mu kene miliona pa eno ni no ina wana ko mano loyo we ko ngom beto no go be Okay, Mugisha, try to wrap up on what don't get that can. Yes, pat kirma mier ke gwa ke ngom ki kata wan gwa ke ngom ya Acholi no tie ngom ya Acholi wan mo watiene pe ngom me kwa ke kan amerne waj bot lwa ko duju ni ngom ya Acholi wa yang tie ngom pa jomoto tie ngom pa joma ko ki tie ngom pa joma ki binywalo ge eno we ko kweriwa gu gwa ngom o watiem pian gi ngene loj pa ngom teaching dano adek ma pari joma ko jomoto ki joma ki binywalo ge o we ko kombete I pot ka chiel wano tie ki won kom me ngom tian lokene in pero chato ngomi nyoirom kwanyo ngomi imio bot ngat mo la bo beru pin pa dokot kilok me chato ngom yang no pe gemano kitimo in binu kai mer iwinye kera chi ana nungi ka mo in beru e tiu kere pe karmo ngom mo wan chato ngom chako binu ma don lo tika time ma ke charo no ngom in termo plot ki trading center unyo town eno chato ngom di tim yang pe wa wan yang wa tiki di tim maka leka pa dokot mo ni noti ye nyo dog gai mo ni beru ka leka ke kanu le diang wa tiki ngom tim medwa ka o kare doa ke oro doa wono ngore tunkuile wano ngore tunkahan ke chwenyo ma dar cher ne ko le ma chama ti an lokene pak gene bana wona men gena ke bana ke bara chwere ya anu ko cha ko pak wan me ko no go ko me de ina no we ti an lokene ka in ngara chele pe ke to er me chato tim doa in ngara chele pe ke to er me chato let me le ko diang pian ka dire bien udugu unyo diang ti cheng dan be go ko kwe me dugu chen bori warwen kwe ilokum ngom genno ke le warwenyo ene mire maraj ma donyi ci twin dano ki wati ki jo magi coupe ki jo ma ngom gi pe jo mo kene Uganda kan ngom gi pe ten lokale gitika yen kabero ka indum iti ki mire i chante ire di har ngom pa dano ko i cha wa dane ana no ngom wa winya wa ngata yin be pe ngeyo i cha wa ke ene dano mai koma me ne ngom i chante no dati cha ngom ma pe megi ruanyo eno kai chari kot ma megwari ma kanye pe because kai chari ka winyo loka ngome kot we dano kwanyo gano lakin gang me we re kot pe mo kamaroma pa we abi iri tawne ada ka iri chako lar loka ngom kombete o mera pat iri tiyo mano kuru many people are almost giving up pian benong pagera mo gano ma kena afo matek James tiki daka chiel mi kwanyo mi chwala lokimi agirki bodano kono a ki program bot Acholi dujo matika neno wan kijo wa Lamwo wan ngom wa dong nok na machiel wa mi ngom madit mekam
ko bere watika hosting refugee wel mena mal mi ario real sugarcane gitika fu ngoma mekwa ayu donc ti botgi wan pu abi kwar project we mi ngom gitika fu riet yang ento ka project ma bino ma objectives na nyo tian loke petit clear chana moni en mara wo ma jama mo council ana bi kerotia project ene non fortune pila mo pedano twingo pori donc fortune pian douane ma wunu chwado charo council a bi jongo mo ko luor mo pe makun ngom bu fodong tie wunu beri ye mi agiri ene luak mi Acholi ko donc chero ka poro danu cher ka fui poro gi makweri gi yoporo gi tigi ngom wek pege nem ni ngom tiga beru nono dano maktich wek pa tiana wa unong riego lonya mudong ngom mi ario ki makwan wek wa bet ki nge la bonge dire mara lo rani ya ko tiana wa weng mano wana pede lobo bible wajeni a cheri me ngeyo bible ena cheri me riego Afoi mate. ana foi Mugisha 1 minute. Afoi mate ko mera pat gen man mer lok ne bodlo ma chala Acholi wa beru wing ano nano wan wa tiro long e gema ketene tian lokene wa mer na nyimo bet mabe wo winyo dok lu telawa wo winyo dok lu diru me ori wa ka chela chen wa go ko ngom wa amero ni afo dul ma Acholi parliamentary group mala wo gero lu wan pe biro ka loko lokene alego gen bana me beru focus me gak ni nano ni ngom pa Acholi ke gwo loakwa kitika jobo kene tiki tam ne ngom wati nono alego ge o mera pat ne lo ko pet yan kirka ma dong in pe put pe romo ticho ie ka yan wa ko betie ko bet gen ma wano romo gwa ko kera ipien ka in pe kar ge mo ke tu wa kan be rede pe pet yan kiri per tian adi u bet ie ana foi ma tek a foi wan lo tv me hosting wan be meta ki coupe ke do gen ma mero won bana ka wano dok pa jo wa neau Afoi mate. Kibet ka winyo lok mano wana mi obot lwak. Afoi rubang goko Acholi. Afoi mate mero honorable Mugisha e mo aki pade idiere wabere ki honorable James Ochola mabene awaji chingui awaji enemo wana don wani kwere book no wati bagchen. Come mega pay no metie. That's how funny life is. But kiwachi anyim large tin eno o kamati ye ento iwa yomni waberi programming amir bena poyo woni jimu mo karo pol kare o kayem la wo lokko beru tek ento bena ke no mo o karo ma po ma o irima beto twal ki wachi ganki choko tammo karo kan po beru tampa wan lo tv ento pangara chela chen mo beri program man minne bena ngej mati o botlwak o dik matin anya pat robert larubi amero foyo jomo beri team mi ke lo program man camera waberu ke frank in the studio watiki banya Jimmy ki producer madiet mo switching and that is Emma mero foyo uye we kwa gitkan program kene tika bieno. Yup mai beru kaneno ne lekelia ye Sam's Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kimukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, no apora mamite.